So, yeah, the nine basi for oh, yeah, and then I do your baba, yes, yeah, the nine basi for I got your there is this thing that we know why I'm not far. We worship you, our Lord. We
We give you glory, King of Kings. Yadiani Mujamawo. What do you call Mama? You are faster than everybody. Nana Sidana, Sidana, so. Oyogami, Oyogami, my yanda, Bradosi, Hadara. Hey, nobody else will feel. Oyogami, Oyogami, nobody else to kiss to say. My yadina, I am Bradosi. You are not nobody else. But come for the new man. With your mama was somebody. Never a good time. And come for the new man. Yeah, I come for the you may. I come for the new man. The mama was somebody. Say, Onyanko Paul your door, and another yes, Sudai, Medjua, Mitiasi, and another Eya Parasite, Onyanko Paul your door, yes, Sudai, Yadua, Yatiasi, Kamidia, Tuma Pabe, Namaya. Send your son, your sassy, Tamorino, Salamaway, before Sonin everyone. And your mama is Moja, a Filiki Kabianimo, and another, one mama tipping, with John and you, and Timmy, Nayana, and I did not send any union. Namakani and he was so to me. I am oh, yet so sad. I want to say a sweet mommy, and another was me money. Yeah, was sad. Me running my cheap. Oh, Jana, Mama, yeah, soon. To say, Oni, Adina, Amanina, Otsunya,
Swaduma Anka Yena wasi chedi ampo masai yato Anyumlai wamaya maya saswa Yanyumlai ya diwa wani Yanyumtwe yadu sham afunu wani Oyo angele uyo tiasa fo Yeboye masi kutu sori wo Yenyan kopa wa wadi kunmamaye Anyumlai yadu wasa Yeshura wudi wani waye Yeshura wudi Awuti for yinanka amen Amen and amen. Amen. Minister Comfort nyame onshira opi na nyame enya okese sene wama ho kwan na nyame asaforade afauso ama nyame ma aye nshira. Ebremu ya papa e ofidiem ha. Nyame difo nyame yakwa nyame de nwosra adom no. Anano the book of Exodus nyame eyi Moses de ne ye agede ema aye Israel fo no. Na yansu ye brei so nyame eyi nakoa nyame ayi ni difo na nyame enam no so eye anwanwadwuma enipa bebre na aba ne na ase a omanya adanse obi wo ho a oba na onya yefunu enwoba obi nya ware be 18 years ebi 15 years ebi 20 years enso mo ba papa yi ena ase na papa yi ebo empire ma no ene omo so anyaba ato na so yade a ano odin na yade a Bible eka ho asem se ni tuo edin eye etwere yade enso sa etwere yade yi enipa bebre na abaye papa na so ama etwere yade no atu akwa ne wade wo ho Ebremu ya papa e ofiduam ha ye ka se yedi ne ho adanse a ade ade abachen enti ye koye papa nchen na yama na akwa aba abadwumadi Yesu bishop yama wakwa aba abadwumadi asofo mejo so aburu ba memfa sa akwanya nso na menchia Sompa TV ne Sompa Radio ni Facebook ni YouTube ahwefo ni etiefo mema mo nyina jo Cedar awa na so ma menna asempa nipa kriw ni nyina se se omaja baton no e de amayen yes na social issues no omo bo mo homoden e na baba wa bi ofri ghetto be pie na nya asenketwa e wa asempa nipa me se nyankopon so mfa ne nsa enkano na nyankopon ma na nimonyam enadi ye ba eye Cedar awa eye nsama ye de bra hwefo na etiefo nyina ne se ehefa ena ye janom nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Yes. Na ye nsemfo baako na eni ahwefo na etiefo abobo ho na ye de atoto ya brabo ho ye wi a ya gina ho so abompai na bosome February asema ye yi a ye bobo ho ye obedience to the word of God. Say ye sitie e de ama onyankopon asem na bebia ye duru ne say ye nyina nim say eda ya chichemu Cedar awa no eda juada no ye de ye odi mampae ena okuada dura eye mid week no ye bo omo amode omo voice note dance na ba no obo wo fresa wo nwurem ye se mon send voice note dance enti ye bo na ya san bietum na ye bo voice note dance no kakra wie pe na ene ya bo mpae ene ye wabusua so se ade a edi nipenya e wabusua mu no afu we so ya hye ase o se edi umenya edi wadwumanya uhyeberenya ufrifio ha wunyini che ufrifio ho uni ubreso aba no ene ye bo so mpa obo afi bia bibisi wo fio nipa dwuma sai nipa warego ene na wotwe yesi ye di ho dwuma enti sa brede ma menchia MCR azuka bema ene Kevin so yata ene omo MCR ni nyina ye mamo ajo mo na mo bo adwuma ma ye di atwaguo ewo TV so ene Facebook onyame nhyira azuka obo afada de fa sa so na okonkran a eye David so ne na pamfo mo bo adwuma nyankopon nhyira mo sa brede ye nko MCR na adanse amanfa asene no yembo bi ma wuntie na ye baso se ameka kire se Cedar awa no nyame tumi de akire nyankopo akoa na nyame somafo no oyodifo a nyame nam no so ya nwanwadwuma enti mo a mo nyamfro bi ne fo bi ka kire obi na obi so ka kire obi so onyon Cedar awa fa no sesi na fro bi na like Sompa page no so na share na amanfo so nti adanse ne bi omo ne ye bompai wo TV so ya o na mama wure mfi se ye program na so
fasting program and ya shase and nyame sofo nyame apostle no wa free UK aba na ja da solid den mo nya setwa samre yi de fa o nsuo no TV no so ye ba be di adanse samre nso so fa documents bi asi so na ye nkomra ye ba pe mo amoye akonche nyame ne mo be bon pae enti samre de MCR samre uma yenko na yenkofa adanse ekos Cedar our dance mra omo asene se no mo voice note eba ye bobi ama wati ye wie pe na ye be bon pae ama fasia ye na busua edi enya no enti yenko MC arumra alaikum salam mo tie je na rade aye le pasio le the matter me to when you kuna juma says that's right now fine now so the catch of some that for food that's right je na rade aye until let's say no tira me nchina point when I shira to man mo ya me adam pako fan ne man ko fa food ya man ene maka so ba me hwese na kwani bo wani ni ade a kwani na me fa so na me ban pa go so say do we start insurance so my time is saying ko pansa na me so me den so ma kola na wana obo na oda na wo da na wana no mba so na me de na afi de na kofi be kesi fa ko pe na fa mo dai abachi na kofi no abafam na no ayede otimida besine na no dum sesa na hoye otimida na miasi na nisha papa no asipa no bisha oti na Sompa na mission. praise God Hallelujah papa Papa dia na your friend said na him fa na okasa free dia na sorry say we Papa, madam, you tell me for you, since I am a co-work with the and that's why I'm a person of Cedar. I see me my problem about home. Now, I didn't look at the social. Then I can stop and then I'll tell you, I'm in the shop, you're compound, I'm a crazy, I'm in and very young hospital. Because I'm going to say something to me, you and I come at the Hallelujah. Nyame ye juma nyame na Cedar waso ye juma me de wo sha Kristo mojem amen na wasan ya de na emabium amen amen praise God hallelujah odini baby o ka se filo kan ti kan na de na radio aye ni Cedar wa so so bani o malam no malam salam alaikum wa alaikum salam na de na radio aye malam waya David amame mo David waya amame me hu aseda me mfama nyankopon me ba na me ka se won to fie tena akwala na to bata fie na me tu me nti se akwala na sa bafie emi me akwala na sa bafie hallelujah amen and me ni anu so adwuma no so nya me aboa se de okura de mo bi we fa Arab ni na o fa no se me ka se wonya adwuma ye no that's right se Arab ni na fara wanya adwuma ye nti se obi bakura na o ba be ebe ka adwuma di se me nua na makwan Arab ni se wo adwuma na sha ne se wono na makwan ansa na wafa nti Arab ni se me nua na se control no na ni wono adwuma se me nua na control adwuma no anani mamu aye den no se je nyankopon aye no nyankopon shira malam nyankopon shira cause no follow Cedar hour na dance no omedi pi malam korea na ni nua onya kidney a omode no call hospital wo eye mampon out be human now no me ya ni kidney nyina akọ nyame ye adwuma Pamchame mamu na Cedar. This is no yare pa ni name
Ntumi the whole day na no ntumi didi awas in so asema so me na me na tutu no ntimi kwa adwuma me punya na ma me fe me say me me fa me sister nko hospital na me kan say we born na papa da ya so wo Sompa TV na me ka say sa dia nso ni me ni bi wo ho nti o ma ya ntwen na born na ya papa da ya so ya na mama nso ni bi ano the one na me ka say me didi ka che me say o ma ya mbra me fie go na da papa ya so ya na mama nso ni bi nti ewie mama na yɛ na akɔ hospital nti me kan ya na saa de awate na yɛ fa nneɛma nyinaa na yɛ baa ya nkyɛn na bɔ 9 na papa baa da yɛ asɔ yɛ wie na bɔ mpa yɛ gu nsuo no so na me fɛ no sɛ ɔn de ɔyɛ kakra na ndu nsuo no kakra no na sɛ bi ndware nti me ma nsuo no baako na nam kakra na sɛ awɔ de no nti kakra na wa no na ayɛ nti obeda kakra nti ho na na me so me yes sa de ame pese me da kakra me so na de nti enye 30 minutes na me say me sister friend me dem so sister sorry me me ko me ho na me tutu me so jai na so me na until she bi me ho ato me nti kwa me de me yan kwato aduane mbre no na me so oni de nya bota so da de no betumi akwante me nkogya no na ade asa nko jana na nko aduane bi de na tesa kwa me de ne pa timisimi jiha me da nyame ase esa so da papa so ase ene na so fo nyame shira mo nyina. Praise God. Odine baby okasa fro na dia na awrade aye Ba chono ko ti ebo ho ai ko me we mention ka ye da no ho kakra na kasa ba chono ko me ko ti ah yetio dia na awrade aye ba chono me be ti da ko chono Ade ami sele ti. Mama ya dia na ni. Ide na dia ni ti ko. Ita so na bio. Nti cha ko na ni dia na awrade aye. Ibo amana na ase. Eya mi sele ntaizeno. That's right. Ida ntaizeno ni ko na trasa ni dia na ni ti bi ni da ko na ni. Hallelujah. This is Amen. May the Amen. Praise God. Sabre ya da. Odine baby okasa firo. Bogos so dia na awrade aye no bogos ho. Mende shema ye no kakra no. Ebe wa ma 2 weeks the yare. Mauni kakra. The laptop de we consumer fano. It's a random medium so I could get 2 weeks and start from me follow. And then when I done, to me and could be the but we home to do so at the area first never ever outside. Don't cut us only you must so the yana soon make sure na kra. The shall say you may cut it was your na bomba. That's right. Medini katano. Medini katano ya miado. Ejumani wa feno. Netaka na pita tawashi ejumana. Ya yoni chaka kakakra. Me bomba pale mam. Se nyame hye nyuma papa se a o de kwawie papa ya de de akabia awrade mani tunyira amen yesu demo amen Cedar Edwani say ene when me say ene 3 days and my sister baby in Dubai a first no they didn't call hospital over Dubai now so enyi akodani kasa enyi voice no brain say na me tie mu yi shimi adiba ko say anytime they be no a friend so a friend no all the voice men say ni no we are born by tie we no na me boy na me tie na me simu say the balance idea when me have network no we for so na me sa ka damo wa bon paye aman we bibia na wo ampanso nyame ye mandom atahade me fra me nyamo but nyame adom da de no me freye no mo piki na mo ne bon paye
ama abɔfra no nyame adom ɔno a ɔfrɛ no no na ne munumu no ɛkɔ da nyame hyira no ne ɔkɛse da nyankopɔn so ase ɛwɔ nneɛma kɛseɛ a ɛnam wɔ so yɛ awieyɛ mmere no ɔnkɔ so no ma no sra ɛmboro so na ɔsra no ɛmboro so ɛmmoro so na ɛso afoforɔ so sɛnea nyame de wo yɛ ɔfa wo nyankɔduru ɛwɔ yesu kristo din amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na dia na Awurade aye ewo Cedar hour yes baba. Chief Price so dia na Awurade aye. Ya de na tu ayira ewo Chief Price so ukura djuma so ayeye media busia na she Kristo mojem me say twi adanse from mama. Amen. Praise God. Praise God. Everybody say a better. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na Awurade nam Cedar waso ya ma o. Dia Awurade ya mo no mestere. Ela me so da na de tiro. Juma say. Na isi no divi isi tiye na ibu shoro. Na seji ni Juma na amen. Ni na entisa. That's right. The journal busu be na chukuni sevi kono mudi. Hallelujah. Amen. Besabo pa ye twi adwuma ma. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Nda sida nyame asopa sida nyame ayade kese de amami ni distola no bogos ni sena ni trascan bia ni trascan for ni chobi asakwa ni de tuma nimba ni meja ni ayomsiso ofisa na yo operation da ntife odoni tuma ye ba sa na ahwa mbosan ye bibi nti sister na recommend sida mpai boy de mami ana for papa na ni say yamba mande ni ko trascan ni chalas nti amampa mami na papa ni me bompae nyame adwumade nyame bɛyɛ mande mu ko Charles kana kwana 10 nyankopɔn 10 akwana na mama de ne ti aba fam ɛkyɛ me ankasa etumi awo na doctor no kwa bisa me se me pɛ den na me pɛ me ankasa me tsama bo ama mama se nti sida nyame me da wase me da wase papa nyame nhyira no we dwumayɛfo. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa fro na dia na Awurade aye. Papa so makasete zema ya flema magi. Enzema magi dia na Awurade aye. Papa so na remember na nti so na me dey fit to no na o papa you so na me no. Bo so mu nya ko pa na mo to ama na ka ba this Madam. Hallelujah. Na o man says na ete ko Bible so be do no say. Mama, it will have that. I didn't not to call. Now, where the said the Abakama. Where the Abaka. Hallelujah. A rather bemana to us, so yes, so demo. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Oh, dinner baby, or cassa fro, Nadiana Radia, Ama, or Cedar hour, so. I can agree the drum Cassofi was some that the young cousin of Funam no bomb tire. That's right. Then my key warrior is at the mention. No, Kenny Gary, Mammy had the money, a million nature Daniel at the first to me touching a man, Papa. Yamia was showing you my papa, and then you know, bet 2 years or yes to them. Amen.
Papa Cedar, Yame anka ho wadwuma pa woye. Say be bosumi ni me ma meyere eba ho. Oyare de na nyame adom ade ana eye no nyame enamoso ama sese yare no ekọ onti oda na dwo anema ayo te e woni yefunu mo ni na ya ase no nti bi dase. Udin ni baby okasa for Christ udin ni baby okasa. Enkransa de na Awurade ayo. Pato Cedar wa adanse ni se me ba ko. Awo bese be ko school. Ya me odom pa yinti. Akoye ase otu atun ko school. Amen. Hallelujah. Mate. Everybody son yare. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro. Omo fama me ya mutaka class. Dia so dia na Awurade ayo. No me yare, no so no me pa ba ni china. It is good to find the hospital one to be yare. That's na ko. No question. I am asking you about the Amen. Amen. Praise God. Yeah. Aya, sit down was no ujira no. Udini baby okasa fre na dia na Awurade aye. Hallelujah. Amen. May the Lord share Christo mujem. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro. Within the Abbas catastrophe chabe. The Radia Yavia man. Dear Dawes are bombing cool and Marco by. That's right. And my refuge, don't know Radia. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro papa. And that's all the news in the Casasi Pancron. Pancrodia na Radia and Cedar wa iso ama. Hey, the ties to a pan. I made the acid one asked that I made the nice extract to me. Why should you first one pregnant maybe your master? That's right. And I make no so dear. Magina, you do one week. I do my air back. Exactly. Yes, I am. Hallelujah. And the one like a sister. Amen. And so now should I so one I'm a bad as soon as when you want them and why but this kind I know that. Amen. You say I'm not the men now when you damn. Hallelujah. So pro ejumana ebia kese ne shebra densa. Oba no so ene wanya 1 year ye mana woda pa nyame mani nyiri ebeye enitire be kire ma abusua no. Me de abusua shebra densa wo Yesu. Amen. Amen. Meda sede wanase. Ma wale romanti. Ebani ya 4 months na mama said ile dry ko na de conversion. Na kwada hospital 1 week. After by nature no da we did this to come out for the famous be sanu mu chire mu do ma yini na still. Alaikum salam. Mo tie je na Awurade aye. Me pass when the matter me to when you could do my say. That's right. Now, now so the catcher some that for food. That's right. Nyankopon shall be. Amen. Sir, and now Uguswa Uti Adanse, didn't you bo adanse ne be chron? Obo when it does was say, I say, empire now bow Fiona and Yejuma. A empire croya mouth for boss say, and one a Yejuma, and ne a die a fasting. Bible say, Esther no time with the dinansa. Or move on pioneer. Niama Dane, Niama Boadane, dear Hema Susu say, Emra Mordecai. Ni Esther, ni Jufo ni na no so no Boadane. Enti ene ye guso wa abusuan mu. Na obebie wo twere sam no amaya ko 1 Corinthians chapter 10. Eno no kyerɛ ye be kenkan na ye de adi muada bɔ mpae no. 1 Corinthians chapter 10 verse 14 to 22. Yen kan emeyen hwɛ. Eye afɔrebo a ɔmo amɔ mo Nyankopɔn. Ɔmo abo ma abosom. Ye mami fie ye papa fie.
kurodua ye firimu bon say ya mamra bi ye tutu fom be bo okra ye say ye do obapemfo ahye ho ye kum obi ye kum aboa ye yimusuo a ene abaya pam eda abusua so a abusua bi wo ha emu ni penyina esa ebi so mo ye saa de no demand blood demand moja omuni ho na omo de ade na akọ na saa de no ehwehwe yen a yete ase eno na ye de bom paye afi se saa de no bi wo abusua mu fi ho a saa de na ehwehwe wa ehu Yesu moja yentie Nyankopon asem tie wa ne mfa mo pa si inti adofo munwane mfiri abosonsom mena mo kasa se enimdifo mumu de amekan hu aten enhyira kru a yɛhyira so no anya Kristo moja no ayonkoye ana pano a wabubuo no anya Kristo nipadua ayonkoye ana enam se pano no ye baako nti ye na ye bebre ye nipadua baako na ye nyina di pano baako no bi monhwe honam fam Israel enye wona odi afode aduane no na one afore bochia no obo yonkoye afei mesidian se abosom afode ye biribia ana se obosom eye biribie dabi na mom me se afode a obo no oboma ahonhomone na enye Onyankopon na mempese mone ahonhomone enya yonkoye oho na mempese osofo wa okan entity asomafo Paul ka kire wo anwumre yi se afode sa sacrifice na evil sacrifice na omo ayeya yeso makumade omo ya memre bi omo di bibia ko nsu bi mu no ose omo nya Nyankopon omo ye ma ahomone enti wo ye bebo udin afremu mo ye bi wo mu fie no ose mo ni ahomone enya yonkoye enti abusuabu wo ho a boronsama damfo no mu enti baby bi omo wo bi aboronsama ba mo nchen ya onsuro emo ma otimi ware emo ma nyina obeda na obi ne wo enda enti ye mu bebre ne ahomone anya ayonkoye enti abusuabu wo ho a abusua no ne ahomone ewo adamfo enti obi sori a okohefa okode damfo nchen mo Facebook no mo share link no na amonfo so mo mpaye no empire edikan a Bible say nioma di bo na de ban gemu adedie ne Bible kasa urade Yesu enanumre me masaba wanim biom fasting na maye no ma emfa hoden tumi emreme wo se nioma di bi wo ho a gemu adedie ne Bible empire me bon anumre ma emfa oje sra Emfa to me, Embrame, you want on a bomb fire.
of Jesus Christ. And now 1 Corinthians chapter 10. Ose omo ye saa nneoma na afore bono ma bo efi omo yi musuo no ose ene ahomone eye namfosem ye bompa ye kasa urade Yesu ade bia ye ne me ma me fie ade bia ye ne ma me fie ye ne me papa fie omo ni ho saa de na be ye no me saa de na be ya pam awa be fire damfo baby bia ye wo say you Europe, say you Asia, say you America, say you Ghana, say you Ghana, Kurakesie, Kronketuem, Sade ni die nya, Sade ni die nya, Enebe, Ayonkofano, Eda ye ni ahumoni ntem, Eda ye ni ahumoni ntem, Efia pamuntem, Efia for the butchian, Efia for the butchian, Yaba Christo nchen, Obi Christo nchen, abode foforo, now I am body foforo, now me madada no, I tremble, now I tremble, entemene ma, meni me yire, sa for the butchia, edi abusuanya, ye tirifri ase, ayonko yeno, emonte, say we break out, open your mouth and pray. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook no so nyina nyankopon o nhira mo. Nhira ba Facebook no so Francis Ejina so sana Aisha Dauda Ejina so sa so na Obapa Olivia Kwapong Ejina so ene Facebook no so ayehye. Ene ye bompa ye tie me ba bia ye duru. Obo o asa for the bochia no. De dia bra ebusua ne se osofo o fie ho a
asori de obekọ yes nyame ne de obesom no anso ade etime ka se obede ho de one ho ntime ne ho enti okọ asori anso na yade edi abusua ne nya na ohia edi abusua ne nya na awaresem edi abusua ne nya osofo obeye twuma aso adwuma no nso aba obo o hwe me utie me de edi mu nya ne se mu wuwu ntam dodo mu nyini nche ofie ho enti afi bia nipa wu afi we so na ya hyase obo yade bi wo fie etime kasa busua we de Jesus diabetes nko a stroke nko a enifra nko a chere nko a etwe yade ebi wo ha no boni nom ade no de de abre busua kasa awrade Yesu sa affordable no evil sacrifice no de abra abusua no de abra abusua no me ma ye tifi ase 2026 no hwehwe yanya sabe no hwehwe Yesu moja Yesu tifi ase you let your fire wo ye dem evil sacrifice Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, you know, soon YouTube. More type, I break out. I break out. And nora, yes, shall say, me no shall say what Judges chapter 6. Say nipa your friend or say Gideon. Now Gideon ya don berima. Yes. Gideon ya soldier ni osreni. And so now you said o papa fie no. Nyankopon na nkasa na ka kire Gideon say Gideon. Ko papa fie na affordable chie bi e wo fie. Kwasam. No kire na affordable chie na be bi o papa e ko ifre no say affordable chie na e de be. Jeruba. Huh? Asafo ase e de be. Jeruba. And no sa na e kan of here. From verse 11 no mo kai. Na hwe for na tie for enti. So papa fie. O papa akofa bosom bi aba no abedua bibi e wo fie ho na jese oye den uko tutu saade no the Bible na kama hwefo ntie bishop ene ye kompa ye twato ade e wo ye fie ade edinya de wati ho panyin sem obo onso so wankasa nko ba bibi anim fie anso obi aye bibi atia wo enti ema oho enya den ento tie de Nyankopon ka na awrade bofo ba betina Judges chapter 4 kind from verse eka de Nyankopon na nkasa ka kire no from verse 25 no verse 25 no kono de no ka kire no verse 25 Nyankopon na kasa o se ba na ba say anadwo na awrade ka kire no say fa waja na ntwinini na kodwe ba a otoso mienu a wadi fie enso no na kodwiri ba afọribọchi a eye waja de no na twitwa ho asiri o papa na mepesa na che se o papa akofa bal bosom ama aba fi ho na enu na edi nyanti je se o se no
and then your bomb by dear no be a teal. Dear no be a teal bush young. She had their two sister, she had their two wafer, she had their two nana, she had Waris Seminole, she had Juma Seminole, she had Quent to Seminole, your manco. Oboha, you can we assume will be a whoopee, as we see a man worry. Whoopee be a see a monia, I understand that. When your man, doctor, a trial, yes, who do way a uber, who do way a uber, say, who knew a crowd at Drian. There's all crowd could a dear war. Me probably or more crana at Tobaha. Your bomb pipe, that's a radius. 2026. Sadiana, Ediana, me afiwe, me kweku, me akwaku, meneme yere, meneme Sadian, ye janetua, Mojano, entry trangy, Mojano, and Kamaye, Mojano, and yes, Mojano, say sad, one not what then it did the Edian Bodia Yadia, a Warisama, a Juma Sama, a Sika Sama, a Yua, Bodina Fire name of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Major Mark chapter 9, verse 29. So, yes, we say, Niamani be waha, na debai, ultimate fabi BBNC won't cry. Yes, you want the dear and empire bo. And then you pay a wedding muada, Jesus. Nipabia and no wedding muada, the abompire. Jesus. The entire odium muadano, a radin yamao, amen. A radin yamao, amen. Muada diamu to me any wow, amen. Je amen, also casem muada diamu to me any wow, amen. I will feel any wow, amen. Do more any wow, amen. Oh, in the name of Jesus Christ. Yankopon shira. Amen. Ochanya me ya doma eye pro fasting day 2. Eye Cedar hour fasting day 2. Enti shenon so ochena fasting baby eye gina abon paye eye sacrifices. Eye amemra oma aye. We mojo mo hwegu Paul kano eye 1 Corinthians chapter 10. Enti ubenya botra akan na from verse 14 start to 22 betimi kura de efire ekire obekire che de edi enya ose oma oni ahomone fadamfo nti okina adamfo bia ye ne abusua pam no bia okira ye begu no wo ma wadwuma waware ene wasa se obiti oni obi afadamfo na ene oni ntem ate a sa ahom no so oni ntem eden ebeti nyame ya adoma okina cancel wo so na okira nwumre mo amu okumase ne potem nyina mpa bo no anwumre no ye fast no wa behia na okira ye di communion wine ebe ya de amasafo ma ebe bia anwumre no nyankopon ehia anwumre ebe sa ehia ewo TV no so abompai mo amu ye fast no sa nso so na okina homache eye Sompa service ye behia sabre pagya wonsuo na ya mo sompai o documents bia insuo bia wa pagya medani insuo no Yesu moja medani insuo no Yesu moja medani na ayaresa insuo medani no insenkyere ni insuo de odi insuo be ye biara me fra dance ema sa so na documents bia nyame favor nyame grace ntoso me bompaye sa adanse ento documents no so wo Yesu demo na mabompa je me so say amen amen samre mo hwe TV no eye Cedar our lines no
Opese ye no bompa bi a ofra ye no be bompa 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 90 90 80 80 0557 30 30 90 90 80 and 0553 53 89 Yankopon shira upi kosi se ebesa shepium no Yankopon ma wa dance e no beda na onna ebeya ode baba